Inggih ratu pemekas para pamiarsa sinareng sami titiang kesarengin ibu putu saking sedang puniki yang biasane nanglah modal pipis juta-jutaan to sakewanten niki ibu putu maduwe modal bisa mesanti niko saneangen pinako modal lah. Om Swastiastu, semeton dunia maya sinareng sami malih kejunduk sareng titiang Pan Bayu sareng ibu putu saking sedang ring Gito Santi channel ngiring duenang sarang-sarang sampunang lali like, komen, dan subscribe nih lurusang bu putu kawidin yak asana nuk suaran bu putu nih pang lebih peluang pang lebih sekan wawanin malih habisan modal bisa santia Inggih ratu pemekas para pamiarsa sinareng sami titiang kesarengin ibu putu saking sedang puniki yang biasane nanglah modal pipis juta-jutaan to sakewanten niki ibu putu maduwe modal bisa mesanti niko saneangen pinako modal lah. Ya gema gene lemah wangi mapan demene mesanti subosina jak sing tadi jekutang to lemah peteng setato megending yanang orang gending nah misi geneng yan sing misi budonya si luwung mesanti harus misi geneng sabang somang sangkaning pas ngelajok to ngangowang kita nyalanang demen kadiraso sing jenoleh kengken mirip sebang soma nya ke mirip sebang ne munyu apa ke mirip makenyung manis yang subuh nyalanin demen mesanti ya kemamai mapayas dijo aja seko santi yanane wani maudang jajateran yanane lu misi mesanggul cuci muka pada misi to ya pokoknya kengken pencarane ane lu pangnya ngena jegek seko santi ane wani pangnya masih ngena bagus ingat kapen piana sampun
oleh uleman ngayah mesanti to. Mirip ke sangkaning kekilit antuk liang to. Ngusap kapining ngelah ane madan piana. Ngelah masih ane madan somah mapan ngelaksano yang kewajiban ngayah ring kayangan ngayah ring kadang warga. pianak ngeling kantong bebas modelan Ngeyening bos ngelajok lantas ngelaksano yang demen mesanti milah-hilah kadiraso piana ngeling ngelah lantas kantong milang balinin sing tahen misiapo jag metalang unyangnya seko santi kene asana sing je lanturang ngelih Damalu ngelah cenidero Ingi ratu pemekas majeng ring semeton sinarang sami menawi te meduwe rabi atau somah dado seko santi sampunang iju-iju lakar ngelah kena cenidro yang dura baso sekali mangkin iki cemburu buta sampunang Mas wang munyi bola pani tat kalaning mesuang raos kapining isomah demen mesanti demen ngayah di puro-puro sandang yang pelapanin pangsing yang caro pepeson tanuk sampeyan lo jak ulah pesu do pesan ratu pa ngerengo sinareng sami sane demen mesanti ya ngaremehkan anak banget nyen pinuna cidiang majeng ring semeton sinarang sami sampunang pisan meduwe pikayun sane noro sane nenten masjid napi malih ngeremehang sang sane ngatur ngayah same sujatine risa jeroning ngatur ngayah mesanti nenten jaya ya kemantan sane persido kadorang wanta je angin serano jalaran menghibur lah Dusen angsap kapen gaginang bile-bile menawi te keluarga semeton idodane sane demen mesanti boyo je nunoyang utawi boyo je lali ngambil geginan boyo wantah je punika sampingan ngambil pekaryan dumun yan wenten selah yan wenten uleman kalau irika wau yang ngatur ngayah mesanti enten luhuren budi mogi wentan pi kenanya
lajeng ring pamiarsa sinareng sami sampunang pisan ngeremehang ngenunoyang sangsane demen ngatur ayah Mas Santi tua aja budin nyane sangkaning luwih yang mau damo mugi wastu sangkaning ayah seko Santi ngemulihang kerahayuan kedeg-degan kelanuhan punika sane kebuatan setadeng